Bakunzi ba Jo Satire TV turabasuje, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko aho muri mumerewe neza cyane. Ngira ngo rero update hari aya masaha nuko mu kanya gashize, mu kanya gatambutse abakongomani cyangwa se impunzi z'abakongomani zigera kuri 400 zari zarahungiye mu Rwanda, ubwo hari mu mujyi wa Bukavu hari kuvuga amasasu zigahungira mu Rwanda. Ubu ngira ngo murabibona ko amabisi ari kuzigeza ku mupaka w'u Rwanda na Kongo witwa Rusizi ya mbere ngo basubire mu gihugu cyabo. Nkuko mubibona rero abo nabo ni abaturage bo muri Bukavu bishimiye mu buryo budasanzwe ingabo za M23, aho bavuga ati ewana ni karibu kabisa, ni karibu. Urabona ko abaturage barishimye. Ese wakibaza ni ese wegeze ubona ingabo za FARDC cyangwa se coalition bafatanije bishimirwa n'abaturage nk'uko nguko? Iki ni ikimenyetso simusiga cyuko M23 ikunzwe n'abatari bakeya muri Bukavu cyangwa se muri Kongo muri rusange. Ngira ngo urabareba abasirikare ba M23 bari mu patrol, aho bagendaga bazenguruka ibice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Bukavu. Bari bishimye cyane, bari kwenda barima ngo we ubona ko abaturage bishimye cyane nkuko amashusho bikwereka. Abaturage barishimye, ngabo rero abasore ba M23 cyangwa se intare za Sarambwe bameze neza, bari bien equipe, bakaba biteguye guhangana n'umwanzi kugira ngo basubize abaturage amahoro. Mu byukuri abaturage ngira ngo bajye mubona video zigiye zitandukanye, aba baturage bari barahuritse ku rwego rwo hejuru, kuko biragazwa na video mwaje mubona ka ahantu henshi cyane, aho umudamu mu byukuri yariraga cyane avuga ngo mudutabare cyangwa se nimwice cyangwa se mukureho abo banzi bose batuzengereje. Hanyuma murabona abasore ba M23 ibikoresho bari nabyo barimo baragenda bazenguruka ibice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu kugira ngo batange amahoro n'umudendezo muri uwo mujyi wa Bukavu. M23 rero nkuko nabibabwiye iracyakomeje, ibitendo byo biracyakomeje, aho iri kugenda ibohora ibice bigiye bitandukanye. Mbibutse ko ubu ngubu bari kugenda basatira Uvira, hanyuma kandi ibitendo byo bikomeje kugenda bikomeza. Ngira ngo murabona ko umujyi umeze neza, abasore bawurimo abo bita intare za Sarambwe. Karibu sali karibu. Karibu mon frère, karibu. Nyawera hapa. Aha rero naho bita Nyawera, ngira ngo murababona ubwo abasirikare ba M23 bahaseseraga, ngira ngo murababona dore umuturage agenda ajya kubahobera. Byari ibirori bikomeye cyane, ibintu ubona ko bidasanzwe, bigaragara ku rukundo abaturage bakunze izi ngabo za M23. Mu byukuri bikaba ari ikimenyetso simusiga kigaragaza ko aho M23 igeze ubuzima bugaruka, aho M23 igeze ubuzima bwongera kugaruka. Abaturage barishimye, abaturage bo mu mujyi wa Bukavu bamerewe neza cyane. Nkuko biragaragara rero ko nimba abaturage ba Bukavu bameze gutya, n'abaguma nabo bakareba baragiye bagaragaza igishimo bigiye bitandukanye, ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko aho M23 igeze ubuzima buba buhageze. Aba baturage rero bahohoterwa n'ingabo za FARDC na coalition bafatanije, aho bibwaga bagasahurwa ndetse bamwe na bamwe bakicwa. Ubu ngubu rero bakaba bishimiye ko ingabo za M23 zahageze, umutekano ukaba wongeye kugaruka. Akaba ari ikimenyetso kigaragaza ko M23 mu byukuri iri gukora akazi katoroshye kugira ngo ibohore abaturage nkuko yagiye ibisohora mu mapro zigiye zitandukanye. Hapa ni Nyawera, M23 inaingia mulongo mzima. Maua Bangoyo, maua. Karibu. Muingie. Baliberateur, Karibu. Muingie. Karibu wakubwa, karibu. Muingie. Karibu. Mugini kwa wazi, karibu. Mina filme bila manunishe roho. Karibu. Maua. Niko na filme bila banume roho. Karibu baba. Karibu. Karibu wakubwa, karibu. Baba. Karibu. Les libérateurs. Mwingie mtukosha watoto.
Karibu kwenu Mashujaa. Hapa ni Nyawera. Karibu Sali, karibu. Karibu mon frère, karibu. Allez, bon. Vraiment.